Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Visit Khubor TVS Maulai, Upper Shillong and Maublay for assured-free gifts. Get free helmet, smartwatch and 5 years warranty for free on purchase. Get this at an unbeatable down payment of just Rs 25,000. Ronin, built to conquer. Khubor kimat ginyapai mentasya Khubor na ke Jylla. Menteri rangba ke Jylla ukonra kongkal sangma hakajinya kendo ikinoilam jaga Meghalaya SSA School Association Hatura West Garo Hills District hakar pratrik Risaw arajar posau pelakular baka sarkar kasipin urlong yake jingdawa bikinan kai school SSA kelapin sngau syaga sarkar Jylla. Kinoyalam Jaghanyo Trap Integrated Territorial Organization Shillong City hakar pratrik Risaw arajar posau kelamudoi dake jahar bersya yakowe kethai khasi kebasa hanong ba Bangalore kebaben dike ketin podor yake jai bendro khasi yake seng bahalang bat yakatan pulit Meghalaya link ba ke Instagram. General Secretary Jonggaseng ba barajit Jerwa hagajing keren bat kilar Pyrthei Khubor ulong bagaseng kamna satya ban pediang kumikini gijing keren podor daka Anisha bat dawaru yakatan pulit ban ke mardor yakani kabri. Kidikot Jaghanyo Trap Youth Council West Khasi Hills District Unit hakar pratrik Risaw arajar posau kelapin long dekajing rally hasor Nongston West Khasi Hills District Komisi Benta banyala persya ya udrog bat kanika rally kalong ru Komisi Benta na commission Jonggaseng ya kablatip kum ka drugs elimination and enforcement of dream. Unong elam Jonggahito ubadan bok dekar ulakin tho ting yakan National People's Party kebajukuran persya hagis nem ki bamenswa yaka jingsha penjulor jangame Maryang kat bamenta andang layo bat yakabor hagakti yaka kam chairman jangga single window agency labat hi du menteri rang ba ke Jylla ukonra kongkal sangma bat yaka kam vice chairman labat hi du menteri ubakmi yaka commerce and industries. Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District hakar pratrik Risaw arajar posau kelarakhe yakasngi persya ti uranium nike anti uranium day hakaling kho sngiap basausnem jimi spility lingdo langren dagbate iki poster bagi banner hayo mau kerwat kum kadak ban penpau yakajing persya yakajing temu jangka sarkar ban yoti uranium pat banyo buramru yakajing le baklam pendam tat haduk kasni gajing yap jimi spility lingdo langren. Kumancupan mau hang ni bai mi spility ling dot langren ladai inong lam khamat bening kong hakajinya khun ban persya yakajing ti yu umar po khando uranium naduk kisnam ka khandai spa prapho ter tat haduk bin naklat do nakani kasla Pyrthei. Kirang bat kithei ra mau ser na Kylleng Krilom Khasi Giantia Leshen Benta haka third state weightlifting championship arajar posau lapin long daga Meghalaya Weightlifting Association ringkat kajinga trailang bat ko office jong district sports officer jong West Giant Hills. Kini kajinga kop ka baar sngi kelas dang hakar pusantrik lapin kut no hakar pun rutrik Risaw arajar posau hayung wale tepap pali juai haka Leshen Benta dikikat perangut kikintei bat arpenyongut kishen rang. Menta pangila poish lagi Khubor na kari. Menteri rang ba ke Jylla Assam menta Biswa Sarma ulakin no baki madrasa badan ha ke Jylla Jharkhand kelakalong kumikitam ajing hikai ikinong rung to ulakamru baga sarkar Jharkhand kalayo pediang yakashithi kebalaya tho baki nong rong to kalayo ikijing sha hikai pintebet haki madrasa bper batalo kata kalayo ru wat ki adhar card. Uhimenta ula dawaru badiban wengno mardor Irfan Ansari nagashuki kum menteri ke sarkar Jylla. Kendangut ki bruk lamen saujur nagajing yu para briu habandra terminus keberan hanong ba Mumbai haka step perngap sngi ublay tang nagajing kene banyo ki hapok ke train ke badiban le Gorakhpur. Kini gelaja hakapor ke Malay Wijiman step kat baga train ke badan yau number RR Khandai Ariway kelari banmi na Gorakhpur hakapor sanjpo Wijiman step. Ya ki balaman saw lapin kit no syaki jaka ajing sumar daki pulit bada kajing arap lang jagi nong late nong wan.
Ka Sarkar India kelatmuan pensdangno ke jinglum khana samari hausnam arajar pausan benyo jingken ye ke jingbun breu hapo kari. Haga jing shisha ke jinglum khana samari labu benlum hausnam arajar pawe. Hende lahap pensange no nakada go jingwan den shop jing pangklam COVID-19. Ka Khubor belayo lum ke thuru batang shupendap ya ga jing lum ya ka khana samari ansawan ru ha ga jing pia ya ki sit jaga jing dar bar thau ai lok sabha ha ga ba shupendap shwa jong snam araja apopra ki pulit jong ka Kodagu district Karnataka kelit shimti ya ga met yap bla ingkhong jong wei urang ba hadim lalap ya ka met ha ku ka per rap coffee Uni orang ba ya kabla tip kerteng kemuramesh belasan pusaus nam garta ubedeiru nong khayi ula jar ngai la jan shi benai duna. Haga jing toket ki plek lalap kesai baka kudam jong u kani harika bad ubi e jongka ula tip kerteng kemu ankil basa wepat ubedon ketilang ula tip kerteng kemu ankur kiri bedon keti ha kaba dekat jubor ya ke jing im jong ramesh tamanyo e ya ka pisa. Kini kilangut mentai kila syak kemno ha ki bor pulen. Kipulit jang Jylla Assam haga jing tuet ke baklam sange kila yok kem yudi pankar barman ubasya keno hakmat e haga mukot duma jersey bamsam DB stock ke pau nambha. Yudi pankar barman kipulit kila yok kem haga jing Kendra haga Jylla Goa hapo ka jing alam jung ACP u Ahmed Mohato. Kajing liat thok jong DP stock kelaktik kajing perkhat jing pat ba bat kiwe ginong bay tingka namar kajing he ha kajing bay tingka kabalam sya kajing syariam jing pat ba ha kajersi sya thok bisa minta paginya pai shiki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei ke Egypt klaterwa ya kajing sange yasiat ke ba asngi na kebentaban bujli ya ki saungut kinang Israel ke sya rabor ke bla set ha Gaza lagi koi di Palestine ke bidan ha Israel Ya kini lepin benar du Presiden ke Egypt Abdel Fattah el-Sisi. Ketika plan ke kinthop ya kapor ya keren penbet ke baj posngi ban penlong ke jing sange ya siat ke bene ke ba aila di ke jing yarap ban penpoi shi ke beriu ha Gaza. Minta ke Israel kedang khanglat ya ke jing sam jing yarap ha ka than jete jing Gaza ha pedeng ke jing le ke bedang ya chakmat. Unong yalam bah klik do jong ke Iran u Khamenei u ajing mod benum penhe ne penret ye jing thombor lingsun jang ke Israel ha ka badang shan dag ba maham ba ke Israel ke bishar bakala ye ke jingla bane khun ba ke jing klan jang ke Iran ulakin tho persha ikitu ke bele persha ye ke jingla ban yada jang ke Iran bar la penrem hi kam thombor jang ke Israel ha Gaza dag ba kenno bakala pen khen ye kendon jang ke portma Menteri Keterangan Yadari jang ke Israel Yoav Gallant Lapin pau baka Hamas bat ke Hezbollah mentakim la syu bentrekam kum ke proxy jang ke Iran hadim ke jing trekam jang ke Israel klapin tlat ye ke jing long nongelam bat ke boshi pai jongki ula Khubor baki nong sya rabor ha Gaza kidan kam ye ke jing persyang jang ke riu khmat bangkran penbet wala kidan ki jing mot ke ya pher per menteri rang ba do keri Netanyahu halo ke jing kran penbet Presiden Biden unrakhe ya ke Diwali White House ringkat bat kinong India Amerika kabalong gajing pediang sngau bha Diwali ke bakhadu jong mu presiden on penme ya ke dia on ai ke jingkran bat on pen iru ya ke Khubor video na gadong like ke hau ka Sunita Williams ha ke jingalang ha New York Donald Trump ulakam bakatna shipai jong ke US kalong ke ba omla ban New York lakular ban kintiu ya ke York kot bakakam hakabawan rap yang ya kam shnatiar baulakin tho ya China dagwa pins cam baka US kala banjob ya kanu ke jinya kon ulakin no yo President Biden ulapin tlat ya buram jang US barulaong buun khangla ya jinya ken at kum gathma Ukraine Kishipaya dari jang ke Israel kila kem kumashi spangot kinang tray jang ke Hamas blakin no bakiri tengen hakamal at one hospital ha Gaza kinthop ya ki basubadon kti rejing thombor hakan nyoturek Risaw ka IDF klapen pau bakla penlong ya gani gajing Kendra batikna banlat ne gajing syak penmensaw jang giriu pat ba ha ka balalap ya kitiar yale bagi kat kislasin tiat ikitu kilong Khubor hakimat kimat Khublei